kubona ukuntu runo rurabo rushimishije mu nzu. Hari igihe nzakora imitako mukajya munanyishyura. Mwabonye umutako ukuntu ushimishije cyane. Uri kukabona ko nagasoje. Uri kubona ukuntu gasa neza. Ariko burya najyanishije n'imyenda rero. Ngiye gushyiraho akantu hano. Ntabwo nakaberetse, ni akantu nashushanyije. Ngiye kureba ukuntu ngashyiraho. Ka kamashini kanjye n'ubundi niko n'ibindi kabyometse. Ngiye gupimanya aho ngashyira. Uri kubona ukuntu gasa neza. Aka gatwe kako ko nta kibazo niyo kagaragara gutya, ariko ibyiza nagafatishaho akantu kagira ahantu gafata. Voila, hano hari kubura akantu ndi bumanike ku nzu. Murakoze cyane rero, bye bye. Ariko izi ndabo z'uyu munsi n'iyi vaze, ejo ni family rwose nzabagezaho ibintu byiza byiza gusa. Ubundi mbigishe kubikora namwe mujye mwibera ahantu hasa neza cyane. Mwabonye umutako ukuntu ushimishije cyane.
dore rero mwabonye ukuntu nashushanijemo indabo. Iki ni ikibabi nakoresheje, nafashe ikibabi ndakidekarikaho nyine, ndaza kubiberekana uko nabidekaritse. Noneho rero nk'uko turiya tuntu mwatubonye dutandukanye, uko dutandukanye uragafata. Ubu nashatse kubereka ukuntu bimeze. Ahangaha ni umweru, fata kamwe ugakomekaho gutya, bagenda ushyiraho n'utundi gutya. Noneho uri kubibona ko iki cyo kurya gikeneye ikinyobwa. Wara mwabonye ka kantu ukuntu ari keza, karangiye, karashimishije. Habereke neza. Wow.